tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu uin achan himti Montenegro rama sekule chanchin ani paupato lam hian an chen na ina Bible zirlai ronda tu 7-day Adventist kumsom ni pakhat mi chu athir vunga Montenegro khopui Podgorica a Bible zirlai lekha lodong turin afapa kumsom puruk mi chu alo omlo lai ani hlau mai si a apa chuan lekha ron keng tu sekule nena chuan ani hi kafapanei chun ani a kadam chung zong hian ama bak tuma kanei lo nangma chanchin engemaw hriat kawadu ve sakhokal firfiak polami ini em ati a sekule ro chuan ani chu chutiang polami nilovin 7-day Adventist ani zok ti hril adua chuti chungin hansoi mai chu angam chi alo sakho firfiak polami kan nilo Christian Isua Krista le tharau thiang hlim ring tu te kan ni a ifapa hi Bible thurin bulpui hrethiam tura chanpui kan du mai ani ifapa chuan thil diklo engma azir lowang ti in ashila apa chuan sakho firfiak pol zomtir hi kadu lawani ati a chuta chupa chuan sekule ngai ti thalo thei thil asoya mi tu po in kafapa hi kong diklo lama ashoi ani vai chuan kachum ko hum him tura chumi chu thatngal turin ka in paisa diamani atia khathil thleng kha kumsang ka zakwa somkwa chhovel ani a Soviet noya Yugoslavia rama zalenna tran lai Montenegro nge po in zalenna anei tran vel lai kha ani sekule le Adventist dangte hian an zalenna nei chu remcha nga la in an khopui vela chuan Bible zirlai te an sem thina chutianga thinrim trewa in biakna athlen nu chuan sekule chuan cholkar khat chung chu pathian abuana chu mun lama chuan kalle ta se enge thlengang lo thon deuna aneya ani rukna chuan pathian ma thingthri in galau thong hle mai enge lo thlengang ti ka hrebok si lo achin felna kong chun chu mun lama kalchau anilova ma se chu achin felna ani lo na chan chu muna kal ngei turin afa pahne na khan kalowin tiam to si ani nangma hne na tangin thil engemaw bik tak kamamo a khongai takin mintran puyang che ti in atong traya atu ka chuan chu dil na bok chu hlanon le in Bible zirlai chu kengin an hne na sem turin in chu achua santa ani in masaber awa thlendon ma chuan tual uirual omna mun akal tlanga an zinga lian ber chuan sekule chu ron panin azui ta zela sekule chuan ui chu kalro kalbo de ro ti in alu nota chui chu ading deuh hruta chuta azui le ta ngala chui chuan sekule lu masak na ber in kota chuan alo nga ka in dot le a akal chu azui le ta zela amma a akal to na tu nakal atim deuh na mun pana alon lai chuan ui chuan azui zela sekule chuan ama fui phur turin pathianin aron kaltir aniang ti a hrethiam ta ani pathianin kha uinen kha chuan enga nge I hlawang ni imamo ani te chuan vantir ko po karontir mai don lom kha ui kha ataka ka ompui zia che entir na ani kha ka ven himna che hi mitlongin imu theilo mai ani hi tia ronshil ni main ain rehial ani sekule chu apur da sota uine na sekule chuan kongka anwa thlen chuan ani chuan uine na chuan kalbo ro ti in ashila ui chu pen thum emo an kira ani chu aron thlir vunga sekule chuan doorbell chu an met ranga pa chuan kongka aron honga sekule mel amu chuan a thinrim nga hle maya thinrim ovin takhian nangma inimo ti in awa chuta ui chu mu in akir le hruta chuta thok han la deuh huain onem deuh zok hian ka fapa chuan Bible zirlai chhunzom to lo turin thutluk na asiam to ati a sekulean chu mun a chua santa ka chuan uipo chu akalbo vele tamaya sekule po in a muzui le to bik lo kumsom vel alorala khapa fapa kha Montenegro rama zai thiam lar tak alo ni a tum kha chu media interview neina arin na chungchang asoya
heti hian a soi ke hi ring tu dik tak kani a karin na ero chu kan sa kho pa ngai nen kha chuan danglam tak ani te in sekulean chu thu a hriat chuan a thin lung chu hlimna in a khata pathianin amaro puinan khang bible zirlai te kha amangti a hriani sekulea chuan khapa fapa chunga khan enge thlengzui a hrelo ani chu Montenegro rama acheng to lova zaipo azai ngai to lo ma se sekulean a hriat ero chu pathianin chanchin thapuanga semdar tu te aveng him thin ti hi ani tun quarter thar din sabat tholom then khatmang hian sekulea te chenna Montenegro rama no pangtele thalai ten pathian chungchang anzir theina tur Pathfinder Camp Building sak anidona phaltaka 13 sabat tholom in thodona wangin lom thu kan soilok ani e khati zong kha rongbol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani